Zdravo, epski gejmeri! Danas ću vam reći 3 zanimljive činjenice o svakoj TF2 klasi. Hajdemo da krenemo. Zbog toga što Scout izgleda kao Vince iz ShamWow reklame, Valve je dodao nekoliko voice line-a koji to referencuju. If you order now, I'll throw in a second beating, absolutely free. No other class gonna do that. Scout je u stvari imao 8 braće, a pošto je on bio najmanji, mora da nauči da trči brzo da bi u nečemu bio najbolji. Ne zna se kada nauči da skače po vazduhu, to nikad nije objasnio. Na kraju shorta Meet the Medic otkriva se da je Medicova ptica, Archimedes, u stvari u Scoutovom stomaku. Zato je dodano u igricu da kada ubijete Scouta, ima 1 u 100 šansa da iz njega izleti ptica. Iako su svi vojni instituti odbili Soldera kao vojnika, on je sam kupio tiket za Evropu i otišao tamo da ubije naciste. Čak i napravio svoje medalje. U TF2 univerzumu Solder je ubio poznatog britanskog pevača Tom Jonesa. Solderov cimer je u stvari magioničar Merasmus, koji je jedan od Halloween bossova. Da li ste znali da je Pyrov stock flamethrower u stvari sam napravio Pyro? U Meet the Pyro shortu ima mnogo hintova koji se odnose na Pyrov pol. Neki od njih je kada Scout kaže he's not here, is he, u prevodu je umjesto he u stvari she. Na početku Pyroland dela u nebu se vidi znak za ženski pol. 3 granate koje se nalaze na Pyrovom modelu su u stvari trebale biti u igrici kao oružje, kao Team Fortress Classic, ali u zadnjoj sekundi su izbrisane iz igrice, ali zbog nekog razloga su i dalje na Pyro modelu. Loch Ness čudovište i Deoman imaju veliku istoriju. To pokazuje to da je Ness iz Nine Iron direktno referenca na to čudovište. Isto, da li ste znali da je Deoman slučajno ubio svoje roditelje praveći eksplozive da ubije Loch Ness čudovište? To je mnogo relatable i to se meni za malo desilo. Kroz TF2 stepove vidimo da je Deoman izgubio svoje oko jer je otvorio ovu knjigu koja je bila ukleta i sada njegovo oko ima mesto kao boss fight u raznim Halloween eventima. Heavy ima nekoliko referenca koji pokazuju njegovu rodnu zemlju, Rusiju. Na primjer, item da lokoš bar ima značenje čokolada na ruskom ako staviš slovo reći da lokoš unazad jer dobijaš šokolad. Isto, Heavy kaže da ako želite da pucite njegov minigun, imao bi cenu od $400,000 u 12 sekundi, što znači da je samo jedan metak $200. Tomislav, jedan od Heavy primary weapona, spaja reči Tomigan i Tomiti, što znači supres na ruskom. Direktna referenca na koliko je Tomislav tih. Inženjer je bio listiran Guinnessovog knjigog rekorda Gamers izdanje 2010. kao klasa koju čak 15% totalnog broja igrača igra. Po TF2 triviji, inženjer je položio 11 fakulteta. Inženjerov item Teddy Roosevelt je u stvari referenca Theodora Roosevelta, 26. predsjednika Amerike. On je dobio nadimak Teddy jer kada je bio u lovu nije htio da ubije malog medveda. Medic je svog ljubimca Archimedesa dobio tako što je ukrao ugostiteljski kombi sa venčanja jednog premijera. Medic nikada nije položio medicinsku školu. Medic je originalno trebao imati veliki špric umjesto Bonesova. Primetio sam da su činjenice bile baš dostatne, tako da evo jedna bonus činjenica. U Medicovom frižideru ima srce na kojem piše Loch Ness hamster. U Meet the Spy, kada se snajper borio protiv Spya, Spy ga je isekao kod levog obraza, što je dovelo do toga da se ožiljak doda na tom mestu posle update-a Sniper vs Spy. Što je isto zanimljivo, ja imam ožiljak na istom tom mestu. Od uvek je bilo suđeno da sam snajper. Sniperov voice actor je oženjen voice actorom administratora, što je baš epski. Sniperov secondary weapon, SMG, je pre trebao biti Scoutov primary weapon. Spyov voice actor isto voice-uje Pyra. Kakav bi bio plot twist da je ispod Pyrove maske samo jedan Spy? Spy priča čak 4 jezika. Francuski, engleski, španski i italijanski. Ideja za Spy klasu je došla posle Quake glitcha koji omogućuje da protivnici izgledaju kao da su deo tvog tima. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se dopa možete da me podržite tako što lajkujte ovaj video i subojte se. A i što možete nešto da donirate. Hvala vam na gledanju. Želim izbaciti jedan video nedeljno. Tako da, ako imate neku ideju za mi sljedeći video, slobodno ga kažete u komentarima. I... Pam, cat name odlazi.